megalayapost.news. Kikren yang ni, hak tugas ni bang ilai hapo office ni dan kikren to met si sayang ni. Kidon hang ni, lapan sakit, dia ni apa ba? Kikren to met yang ni. Kinong snong ka snong lamalong na Ribhai district ki badai banyo jumutai naga scheme Pradhan Mantri Krishi Sinchay Yojana WDC PMKSY 2.0 henen ka singi thodeng kelalep nya kenduk sendan new deputy commissioner Ribhai wa Abhilash Baranwar ban IT sendan na chithi ujor ban dawa toket halo ka jingkendo ba pendan kam bakla ya ketika scheme ba kinong yo jumutai kim simna yo jumutai satya kemalamang na sarkar hagani ka singi ketika nong snong ki badai banyo jumutai na ketika scheme kila tur chak office deputy commissioner bat kila yo alat ru banyak kenduk yo deputy commissioner ban ujor halor kani ke jingpendan kam bakla ya ketika scheme hak ketika snong bala keno ba kitu ki badai banyo jumutai kim simna yo satya habakren sikilap thai khbor ketika nong snong kila itu ba kila tip halor kani ke jingpendan kam bakla ya ketika scheme kadi hadien bala don ki ba ujor dak RTI bat kila yo jingtip ru bala de ban se ya pisa hado iwei point sau khoi klor kat ba kinong yo jumutai pat kim yo satya kemala mang dak sarkar ngalong hi ke dekat jang ke watersian tang bangam tip ai sepang kita baro te nang tapan kim khot re sa te ja komci ngangam tip resepang tawat ka mau sinchon jongaru kasilaksan pusau hajar ngangam tip te ya ketiga jingtrei ka teris ka bagi ayanga ki ay nyuk yo hajar te ngalapan treken ya ketiga teris latung yo di so nantra te ka baik berat ru ngalawat di angki nong bamenta ngimpat ayah ke baik berat hab ban penkui lajong dengan penkui lajong ke nyuti so nyamtra wat si tengkaro ngaklem yo re balong kli du ya ketua komiti urang ba sinong yo wis terang namaro ka jingtep kerteng jong iru de na irang ba sinong ya ngam tip re namaro ngalong ka briu go babi ngam tip ai re kata ngadai tangga dekot wala ada ngalong ga dekot ru ngam tip re ai nomor bakin khot re yang asa ka komiti pakamat ke bagi wan kenang hang ni hakmat divisi kolong na ka bangka ke jinja ke skim ka bami na ka soil water and conservation development project kapala poi ka amount ka bahadu arf nailak niup wi hajar laispa tengilap bakal karkopen rikam hapo jong kesnong lamalong yo i ba kita pala yo ya kilami ke kerten ki kim siam layo bentonan kami ka maria ka sanction ka ba arf prajar yo tang laispa tengka ibon yo kita ba ya ka sanction ka ba san hajar de ki yo tang hajar san spa ba ki don ru ki kerten jong ki pala yam tiba kawai ke kentai kabayap nadu arjar khatsau kadang yo ya ka skim hau arjar apply but wing senrang bayap nadu arjar arpeu yo ya ka skim hadu arjar apply but kidon ru yu kena school badang khatsau snem bompat di hok ban yo la penum skim yu haka sanction amount ka basaulak arpeu jar traspa ti nalor nang ta kibabun kiru temen jeni kiba kidon kini ki sanction lane kibal kila komplit je kepisla kaba kila kaba pau bala sudia bahkan ke RTI kopi nrei kat bala ndala yo jingtip ade kim yo watang CPR kata tadi ke bentan namar kata nyimpan se banwan ut seni kar hakmat jong di sini na kadanta ka bakini ki beneficiaries kidai ban yo yala ke jong kat kum ka baha bala penmang na kata juki jingtip jongi ya ka jingja pisa kalong hakapor ka pasang ngimtip ye namar bangi keli ya ka amon sanction jongi iwe ki beneficiaries ki ong bangi keli orang basnong wong keli sak office na ka office bade ha keli sak office ki ong keli orang basnong hadin jo katangim ban 7 file ka deka yai bat ndalami RTI kopi ngesa tiplo dia ki egi baro ki batuburi RTI kopi nila file ka nadu nai November tangba nila yo hadu Januari jengi buat bisi ni dawa ba bisi un yarap yani unle da kwatang ban ha ya inquiry nang begin yo kat tum ka ha ka ba sanction kilungging ke ban yo ikli ka skim kinum duna na ka si spa san ko
Kabaningkong kaba hasnong mo ngila kabaningkong gadi gad na kadaw jung urong basnong hi ipan gajing syai unom ai ngile sya uphat le yang i uong le sya po office laradon ka kerteng piyo lada pimdon ka kerteng pidu tingile sya po sul sonidan ondang ngila le sul sonidan urenjar uong basa tip hi ka VO bat urong basnong de hadin natang ngilawan chane sya po sul son conversion hane hapo DC mo oh ne hapo nungpo angte te kiong ba ka ya kenduk nungkong bat kamadam ka ong ba ya kine ki baru ngila IT HU Renjar bat ha iba gym bat ki ong bam kin satip hi kite ya ki ban sa le fi te kam tam ka group hi bat urang bat snong kide ban tip lut ya kan ne om de ma phi ki ong gumta te hakasin ka baar ngiwan nang ta ngiwan ya kenduk biang ya kata kamadam ngipannya ka lis kerteng ni kuat bentip ya kelis kerteng mo ki badan ki bomdon kerteng ni kuat bentip te na tangi lawan hapo ayu hang ta ki ka madam kamdon kadon na udon pat na uwi office na uwi officer te hang ta ong to officer ba ngin sa ai jing tip nyiwan ban wat hang ne ya kelis kerteng bat ka ama sungsion jongi ki ba na kasnong lamalong ni kuat bentip ya ka kerteng mano badon mano bomdon gi ong kumta tu tau officer ong ba kan satip hi ka group bat ngin sa ajing tip ya urenjar jong ka sonidan bat ya ka group bakin sale ya kan ne bodon kam tat hadu bentar kinumwan le ai hasnong jongi tenaga ta daw long haman bangi le ki ong kumne kumtai kumtu kumne tenaga ta daw kinyi so kia bahaya kan ne ma te naga ta daw ngikloi banwan bani pai ba naga snong tat kini ki bodon kerteng don ki bayo ndriulak sanlak sipia arum yo ngangade banyo aku prahajan stingkaru nganom yo kawi pat ngade banyo kawi ka brief ki ai arlai ke liga skim kumya ngade ngadon atli ka skim ngade banyo andre kawi ru nganom yo badon ru ki bade banyo ndrulak saulak stingkaru kinom yo kat ha tu galis kopi pat de kilo complete bat ngilale hadin kata yo iba jim bani kan ru barenjar bat uong ba pidei ma pimo ki ru rong ba jong kasnong lamalong ba pihak bantu klari kan ne kakam uong kum tayengi Nidon bisa nung kumi beli hanta ukuran kum tayang nagataga daw ba ni dawa ya ka hok jong yu pai ba bangi nung hun bandu iya kanega bisa ka kum ka jing yu i jing de madere ni dawa ya ka hok jong yu pai ba kat ba nyimpat yo ni nung hun ya kanela lada udisi unum sit kit ya kane ni laban wan kampalat ban hangnya mentaga sile ka di ka jing nung ka bakhaw na mentaga jong ni na marba wat ka bos ru isteng unti ka ladu hendre gi pai ba gi mi renti na benta jong ka hok jong ki ni subuh sik thang hendre haba ka hok jong ni upai ba ni dei banyo ni poi be sang thong te kat ba ngin pa yo kan ne wat ban le sekretariat ru ngihun wat ban chat thang ru hang ngihun ni nom hun bandu ya kan ne udisi udei ban tikli ya kan ne udei u kontraktor urenjar u kerteng udei u ba hopping ki keren nyanyi hakatu kasni bangi le hapo office ni dan ki keren to met si sayangi ki don hang ne ni laban sakit dei ne pai ba ki keren to met yangi nakata daw ni pun satu mo pan biarap yang ni ba kumnong le kan ne hok ding da habang le yo si saya kan ne yo i si sa long kan ne gajing yo ka dei nung ba ka api ai mo ka api ai hing yo henry ladang nyimle nagata te kamut banginom yo hikay banginom yo ihi nagata daw bat sa ru kapisa jong ka dio kaja ka sauko arlak sa kaja bat kajing yo jongi ka kajing yo bat ka kajing yo jongi ka kajing yo hapo ka group bat ka tiga amal singsan jong ka group kanom ya hap de madere kajing yo jong ka group detang garam ka kran kamdon kiong bar gino ki badon hapo ka group kin yo kran Hendra ki badon ka group kinom yo. Kiyo tanggal garam. Dinem. Nagataga daw pingi so kiya banwan sene. So people from Lamalong village have met me today and they have complained regarding some irregularities that they have found that they are alleging in the implementation of the watershed development scheme. They are saying that first of all that there are certain problems in the beneficiary selection, and simultaneously they have also reported that there is some mismatch in the actual benefits received as against the benefits which should have been received as per RTI that they have, as per RTI information that they have received.
So they have asked the office to conduct an inquiry, which we'll do, and which will also seek explanation from the relevant departments, and will ensure that whatever needs to be done and whatever irregularities are, we'll try to fix them and ensure accountability. Meghalaya Post.News